Večer. Dobro večer, poštovanje, izvolite. Božo opet. Božo, poštovanje, slušam vas, izvolite. Biće suza nego na oko. Pa gledajte ovako, ja bih samo kratko rekao, vezano uz ovo vaše političko pitanje. Aha. Pa bih htio reći samo vrlo kratko. Formalno pravno, SDP je slijednik Saveza komunista Hrvatske. To jest zločinačka organizacija koja je prema Ustavu zabranjena. I nije mi jasno zašto se ne držimo Ustava. A zato mi nismo pravna država. Ona je formalno pravo registrirana kao slijednik Saveza komunista Hrvatske, što je zabranjeno Ustavom. I ja nemam ništa drugo reći. I ja nevjerojatno puno zloće i mržnje osjećam prema SDP-u. Svima po redu, jer oni baš i vode takvu antihrvatsku politiku. Svaki od njih. Niko nije slučajno član SDP-a. A ne možemo se optuživati, Božo, pa ne možemo reći da svi vode takvu politiku. Jednoga. Ja sam razgovarao sa masu njih razgovaram. Na kraju oni uvijek završe na Titovoj Jugoslavije koje je poklao Hrvate da se do danas nisu oporavili. To je sve. Oprostite, kaj sam ovak malo incidentan. Da, to je vaš stav. Mi naravno se ograđujemo od svih stavova izrečenih u eteru emisije Stava. Želite li dakle komentirati, smatrate li da je ovaj dobar rezultat HDZ-a vezan upravo uz dobro vođenje i upravljanje krizom koja je doista žestoka? Gledajte ovako, što se tiče toga, ja mislim, ne znam ja mislim recimo da se ovom krizom sa koronom upravlja jako diletantski. Država je previše složena organizacija da bi uvodili par raspoluđenih doktora i policijot. Pa mi ne možemo da ne radimo, da ne rade komunikacije, da ne funkcioniramo u nekoj proizvodnji, jer se nećemo moći izvući. I ne znam, imam dojam da me onda to opterećuje, da mi je to kao nekakva teorija zavjere. Osjećam se da sam pod zavjerom da mi unište moju nacionalnu državu. A kad pričamo o ovim bolnicama, evo, dakle, kakav je vaš komentar vezano za samo hitne intervencije i operacije? Pa da, pa evo, to je jedan od prilike. Čitava situacija, evo, imate danas recimo, mislim da je to je bitan članak koji govori koliko je ljudi od gripe umrlo lani samo od gripe. Čekajte, gdje sam to metio, tu je negdje. Dobro, nije sad to bitno. Važno. Uglavnom, umrlo je nešto preko 300 i nikom ništa, prošlo. A tu umre jedan čovjek u Istri, jedan malo stariji čovjek isto umro ovdje tu i to je čitava država je u stanju apsolutne paralize. Ne, oni ne rade dobro, a tu je ta koalicija između SDP-a i sadašnjeg Plenkovićevog HDZ-a. Srušiti državu. Ma ne možemo baš tako optuživati, Božo. Dakle, kao prvo ne postoji koalicija između tih stranaka. Netko nas čeka na liniji. Pozdravljam ga, dobro večer i dobrodošli. Halo? Izvolite, poštovanje. Dobro večer. Pa malo predugo, pojedini predugo govore. Također i vi zauzimate gotovo trećinu emisije, slušamo samo vas. A dok mi drugi ne možemo doći na red. Evo izvolite, ja se ispričavam ako se nas čeka. Hvala lijepa. Slušam vas. Onda čujemo javljanje, gospodine. Idemo dalje, dobro večer, slušam. Dobar večer. Poštovanje, gospođo. Cijenjeni voditelju, svaka vam čast, imate živaca, jako dobre živce imate. Gospodin Božo toliko mrzi da zato nam je i ovako i zlo sve došlo, i potresi, i korona, i sve. Jer nemojte još reći da je Božo krivi za potrese i za koronavirus. Nije, ali zato jer su ljudi bezobrazni, tako mrzi sve okolo, pa mislim, meni ga je već dosta, ga ne mogu slušati svaku večer. Ajmo se teme držati, molim vas. Jel on ima svoju ženu, nek nju zeza, a ne nas ostale. Ajmo se teme držati. Lijepi pozdrav. A samo ste se na Božu htjeli osvrnuti. Netko nas čeka, idemo dalje. Dobro večer, dobrodošli. Izvolite. Halo? Poštovanje, slušam, izvolite. Dobro večer. I vama isto. Ja vas cijenim, gospodin voditelj, ali vi nas prekidate taj čas, a ovaj gospodin koji mrzi cijeli svijet, a sami sebe,
njega puštate da laje po sata. Hvala vam lijepo. A zašto niste htjeli komentirati? Žao mi je. Evo, netko nas čeka, drugi, idemo dalje. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Poštovanje, gospodine, slušam vas. A ja bih se osvrnio na ovu anketu. Dobro. I znači svi mi koji smo glasovali za gospodina Milanovića smo zločinci, a to je preko 1 milijun ljudi. A mislim da je jedini zločinac i kreten gospodin Božo. A nemojmo vrijeđati nikoga, dakle, evo, kao što sam rekao Boži, nemojmo Božu vrijeđati nikoga, tako i vas isto molim, nemojmo vrijeđati Božu. Ajmo dalje, dobro večer, izvolite. Tko je s nama? Alo? Slušam vas, poštovanje, izvolite. Dobro večer. Izvolite. Pozdravite to gospodina Božu. To je veliki idiot. Jo, Bože. Pa nemojmo vrijeđati, ljudi moji. Koristimo dragocjeno vrijeme da komentiramo pametne stvari. Netko je s nama, izvolite. Halo? Halo? Dobro večer, slušam vas, samo recite. Dobro večer. Još jednom. Dobro večer. Pa lijepo vas je slušati po ovoj temi koju ste stavili. Ali se vi bacite sa Božom, pa to je ljudi prešlo sve moguće granice. Pa kako možete se smješkati njemu i njegovoj bedastoći, njegovoj gluposti, njegovoj mržnji? To je gat, to je govno, nije čovjek.